Pemirsa SDN 1 Apuan, Sani Megenah Ring Banjar Apuan, Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, tanggal 24 April warsane mangkin sampun genep meyuse 100 warsa. Sekolah dasar Sanirien mewaste Sekolah Rakyat SR, kewangun duk zaman kolonial Belanda, tanggal 24 April siu 1944 sedurung Indonesia merdeka. Pikeling sahabat inucap kepikelingin oleh alumni lintas generasi Komite Sekolah Miwah Kramo Apuan. Manut Manggala Prawartaka Reuni Akbar Watch Warse SDN 1 Apuan Dr. Andes Iwayan Nirkajaya, Sekretaris Panitia Inyoman Mawe Bendesa Desa Adat Apuan Ketut Murtana, Kepala Desa Apuan Made Admaje, Miwah Kawil Apuan Agus Suciste, Edan Ring Sajoning Pikeling Saabad SDN 1 Apuan Kemargiang Makudang-kudang acara ngawit saking jalan santai tanggal 21 April miwah lomba-lomba skadi lomba mewarnai nyurat aksara Bali miwah lomba menggambar antar SD. Pada krama wereda taler ngamiletin acara jalan santai antuk mikelingin sahabat SDN 1 Apuan sehari Kartini 21 April merarapan antuk magending miwas 6 gembira. Sani menarik prawartake taler ngarianin tonggak peringatan status warsa SDN 1 Apuan. Nyangre sahabat SDN 1 Apuan, komite sekolah sampun laksanayang renovasi tembok penyengker, taman, kolam ikan miwah pengecetan patung Dewi Saraswati. Galah puniki taler kaanggen Cina kasumekenan pemerintah, sane kasokong oleh tokoh miwah masyarakat Apuan, sane ngewangun lembaga pendidikan dasar Dukrin ring desa Inucap. Para penglingsir Apuan sumekan pisan ring pendirian sekolah Inucap, ring sajeroning nincapang kualitas sumber daya manusia SDM, ngelintangin baga pendidikan. Mawinan pendidikan dados dasar sane pinih kokoh, ring sajoning nelebang daging pepelajahan, inggian ring pendidikan menengah miwah pendidikan atas. Subrata Bali TV.